Chabe sneachgus yn roag o hwa ach yn ulywist fo nier. Faaltje gysachgain an een behe skrivet er Gaelic. Sjau va ulywist yn tuv share a torst snachge gein yn siachgain se agus yn sio an yn donaging ha hulerut hast gial agus gyma bria a kayat chavia a kjarst kosnok nu de ha Diolch J agus iske salach fiaganatje. Ach, cwyw chymsig y dol, hana eon go. Co Diolch sa ha cwtio gyn I fi falaf amach. Nu da ha yn chich dydych. Nu nach bechor gwyd fi y giano rwts mi nach el ulyguler riertanach. Dyn fiachiri. Karig in y graifig, cosach mwn gorst an y broken utram, ach cwyw, hanig sy'n tre, agos, wel, bi sy'n gyndochus gyffeising, gyffeising yn charach, uaddigym. So, sio sy'n gynnisht as y farsht, agos se y marsht, mias, feis, I write. Ha mi sy'n gyma excited, Oedd ha mi gyfich y gael pasht an yn I write, ha tachartas gyfiawn edyn tres la yr ichyd Genevieve sio, eiche hynja y fysawn, ag sia oedden, ag liorlan vitchel an yn glossachw. Far yn bi mi mar fast gynnies I write, a cwrdd fwc yn lior wracym yn balach big a eistig ag dorsen. So, hashin Jashal is on dolgana typesetter. Chanich, I'm gonna typesetter. I had a week a typesetter, dolgana cloverwater. So, I'm a dochus gefai mi corman a hiachgoin, yn cotach, a hialtingaif, agus cwyddi mi shin yn larach lin acum, agus Twitter, agus fiaganatje. A bring a larich lin, moch rech rhaid mi merach glis. Agus, ha mi'n dochus gyda'r mi yn suioch o gahafalag, ach ha dirach a sialting cho aniolach sa ha mi a hwf cwysyn technicach, ach chwyr mi ciarstes ha mi mochio las am hyn, agus bi mi'n as feisgelig yna hwrys, agus sio mi sio a gra fo hiwn calagiag, oh, if I can do this, anyone can do it, it's easy, you can make this beautiful website. Yes, and then you can also realise that you've completely messed up the inner workings of it. I guess the alawe coyw hairash anish. I guess ha big opera cymru yenw with hast. Actually, work in progress. Coyw. I write ha rutinella awn vis inchinoch ha rutigen maying or in iloch. Ha mi edd yn lior sy'n chianoch, agus fi a chyn tron ffost y ieicher am un dochus. Agus cwdioch rwyd i gymryd yng sci-fi, agus rwyd ilym my yng oren. Agus mae hasio geri ticketchen, ha trin fain tro larach lin I write, agus cwri mi yn cael as a description field von y video hasio. Wel, eich yn lior nis jesio, je yna ffrosiect, stoch gwyd bi cynniac o gyromi a bring an een video ille me ying morst scale. Hasit haast akem ri skriven, ha meer vi goper a shin men erven. Ha project in bikke ille akem kudjoch. Ha mi edda vi goper a jiffer project in drama, agus bi neoch akem me ying shin a jeicher kudjoch. Ach, etter sio, agus yn tresla a richit tjene barst, bi mi a feu, agus a caid ar erst rishin tachartas son, an balach big a yeistig ag dorsen a chwr wog. Cwri mi fys mi yng sin larich lin acum, cholua sa ha an cotoch jeisiol son tashbanig gaif, sin an achim, agus gus sa feich mi rhys jyf an achiachgain, ha mi dochus gan cymsif bla, gan cwsif horif broken kjarst bochten yn my chrech na dyn I fa falaf my gorst, stoch go fe mwyntir gyniging cho tachbis nach elit a cwrfeim sturdy footwear agus yn sinach ga an. Coyw, sin ef womsa gus a feich mi rhys jyf mar sin leif.